ymddeiriadau yn allu bod yn bresennol gyda chi heddi yn seremoni gwobrio'r gwasanaeth Ieuenctid. Fe lot well gen i fod gyda chi yn dathlu, ond anffodus mae gwaith yn galw yma yn San Steffan. Apologies for not being able to join you this afternoon for the Youth Service Award ceremony. Believe me, I'd much rather be with you, but unfortunately duty calls and have to be in Westminster this afternoon. Serch hynny, mae'n bleser cael y cyfle yma i longyfarch pob un ohonoch chi sydd wedi cymryd rhan yn gwaith arbennig Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion ar hyd y flwyddyn diwethaf. Mae Gwasanaethau Ieuenctid yn atodiad pwysig i addysg ffurfiol pobl ifanc. Mae'n darparu cefnogaeth i bobl ifanc ac yn ei galluogi nhw i gyfrannu'n eidiadol at gymdeithas. Mae'n holl bwysig bod gwleidyddion fel finne yn cydnabod y gwahaniaeth mae'r gwasanaethau hyn yn medru gwneud ar fywydau pobl ifanc a chymunedau ar draws Ceredigion. It's an absolute pleasure for me to be able to congratulate every single young person who has participated in the Youth Service's excellent programme of activities and projects over the past year. Youth Services are an important addition to young people's formal education. They provide a supportive place for young people to become a force for good in society, and they play a vital role in the overall well-being of our young people. Politicians like myself need to recognise the value of youth services, especially in rural areas such as Ceredigion. So I hope you enjoy the rest of the celebrations today, and I look forward to meeting you all at the panel debate that the Youth Service is hosting in Aberaeron on the 18th of July. Felly, mwynhewch gweddill y dathliadau heddi, a dwi'n edrych mlaen yn arw i gwrdd â phob un ohonoch chi yn y digwyddiad pawb o'i farn yn Aberaeron ym mis Gorffennaf. Hwyl am y tro.